o fa ye dro no enkomo a ebeboa bia yetu fam agudie amanfo ya ete ho ne adwumayefo ya womo bia ye fam agudie ho dwuma mining site no ne ade enti sade o te ene no National Intermines First Aid and Safety Competition ya wono aye na adwumayefo community obia kwaye nyina befa so aboye ho ban na Ghana Chamber of Mines and the Minerals Commission the St. John Ambulance Service for and the adwumadie yi aba na ne kwampa so sebe ya enam fama gudu adwuma okoye nti na waba benya pra ewo muntimi ompanifo mienu wa ha anope omada wo ba ye ne wo ba bedi enkomo Ura Philip Thompson or your Health, Safety, Environment and Well-being Manager FJR Bogosu Pistia Mines Chamber of Mines Ewa Thompson yamu akwaba yeda say and afi na nandon so how consultant Emma Chamber of Mines nana no pay yamu ache na bibia bokode yeda mo asepa momre mumfa mumre ni agro mo ba no mre se mu pepepe enti we dey call straight ma men ko Ura Thompson ho na yene ni enkobo yen hwe objectives ana say but aye simoni so wasa inter mines first aid safety awareness yo ene e bechia amamo hwe ye ni etiefo nyina say sa dwumadie ye di ne afibia mu say chase be 90s no every year bia no abe say yearly event mining companies ni nyina yakomu na de enchi a is botai esi no so say ese ye manfo a ne amoye adwuma ene community ayo mu amo hu banbo ehu hia mines a ewo Ghana nyina enti ye sa dwumadie se ne be ya ye de be kyerɛkyerɛ enti ye kyerɛkyerɛ amo ekwanpa mbefa so a amo besi abo amo hu ban na amo kofa ipra ne yare emfama amo enti ya no ni titru a niti sa competition ekoso every year. Okay. Now since when you started? I'm say me I'm say 19 wow 92 ni mo baby na amoshase that ani emu bi kura enche mines ase na ahenti ma me ko na ho minim se botaye be na mode esi ho ma sa competition na say adwenkyere akansie wo famagudie to hu yo me da se bichia ahwefo nyina emra besin ko bebre no na mines adwuma ye adwuma bi a obia ampese obeye so obi kra ofie kra se okoakoye mines adwuma se dabi yewu adwuma efise na ehu nti no ebedu mre bi na wo se ye hwese de besi abo especially ye workers a wo mo beye adwuma wo ho no eban na ya na bedu be bia sisi ade ya etumi ka say enye perfect there so the record safety record the mining companies nyina anything na ma afie bia ye ho competition say the be ya be yi o ya de pa mo na be bia wo say correct nyina na correct nti emu hia ye papa nti mfa so be na de abre mining enyumakuo no oh sisi ade wa say wo ba mine so no be hwe kofo mo person be ye adwuma na mo do so yes adwuma po na ni ho so first de na ko bia mpese oba bi say safety record ne nye sisi safety record be bia ko du de wo ba onimi say den a mines be hwe no o mani impra one of the mining companies the topic say o be adwuma we will expect you to come to a adwuma na ko dwan your family you know happily nti yade a ye botai no ye gusu papa Ora say me hwe ne safety ne na pomoden ma adwumayefo ene wo na wo community ho no yo nti se ne mining companies ni nyina de ye ne se ye safety ho hia ye nti no ye de nkyerɛkyerɛ unse bibia no se wo kyerɛ nipa se ne kwan obefa so a obeye enuema bebɔ no ho ban soro na yi na free epiremu no ehu hia ye pa nti eya no pe bia before ansana ye be hye adwuma ase no every session bia na department bia no ye obi bia friend toolbox meeting toolbox meeting nti amuhia na amodwen adwuma na amokoye ho se ade epra ana ade na betimi de epra ade abre yen nti amodwendwen ho a na amode enuoma amobetimi aye ne yie
edi atu akwam se ne be ya pra bia ankoye den enkoba saa so na amo ye community mu mmere to bre no ye ekọ amo se bia nioma bia obeye ewo efie so epra wo hopa o aya na ye mfa ye ni nko eye baby a me ye adwuma ye FG awo bugoso mse mripi afi mu nko an eye ijahyehe a aba ho na enye asamketo a enti no ye call radio so ekọ se ne be ya amunyina bebo amho ban amo behwe se nioma biara amo ye wo fie na enkofa wo hawo eno atewre nchen bia ye den enfamra na no mfa ye mfamu nkwanhia pe ne ya etasie wo mining site and areas ahodo no yo in fact so share records na you will be to say slip and fall bia no watre no wabofom na wapatre abofom and be ebu na di nyina ya de atasi papa eto se bi so a eja hihye no na ade bia na eja to baby nti eno so ya na man so ye very particular about that na face so car akwanhia no mo na ade say ye de cars na ye adwuma trucks code na de gida say no man nyina ye wo homra say de be ya baby hot say na ye de bia sign bia bo ho say de be ya wo kofa ho ana say car wo be start wo car kra wo say o ye pre start ye wo bibi ti say pre start wo be hwe say mfidie bibia wo mu nya brake ye adwuma steer ye adwuma aben ye adwuma light ye adwuma no na ade nyina wo ye test we nyina tro record de to ansana wa she adwuma no krase na kwan be ne be fa so aboye ho ban free sa nkwanhia we mu yo enti say mines bia wa kwan ana say ye wo even regulations and standards are ye de adwuma enti obia to sane ye be ya yemfa the safety nkodi agro enti one you will be a friend of risk assessment. You will be a friend of hazard identification. Inti jumedie bi akoye bia no eso wo assess say bi ade ne betimi di ipra ana ade o hawa ade abremi. Eno ye first question yes obusa ho. Nti obusa ho ade na obetimi aye esi ano kwan. Nti wo ye sa na je se dan nyina no wo bo ho ban soronko se ne be ya onkofa ipra ana yare emfama ho. Ade ba akoso a eno so yemfa India agro ne se won se mining industry no highly regulated. Inti Minerals Commission Inspectorate Division amo buy so every day EPA4 buy so inti brand standards e wo ho nti no ye make sure so bia wo ba be ye adwuma wo mines no mu de ya kire no se sanyo main na ese wutimi ye de bo ho ban sonko because ye mpese ye be koso prepra ye be pese obi be free mu se na aka no ka se enka no na obi ampese oba be ye adwuma wo mines na because sanyo mana ye de atoto akwan mu no ene achirechira ye chirechira muntino ama CCA no ama improvement aba ye mines adwuma mu pa ye mra na so a ne sana me nkwana na ho no nye niti amfa ma ye nti nkwanhie si nomni ade a ede ne wo se nipa no ye reporting ne to say na ye nyina ya hwe abo ye ho ban yo mines bia wo ye wo emergency response team woman dey say o ma ye krado anytime bia emom say ye try say accident emma they say in case say ba emergency response immediately omo ho ye omo be ma first aid omo ansa na say be ma eto say bi say accident bit me see ansa na nipa no kwa be do hospital no sabi na ni nyina na che say ye ntumi anhwe ni yi na ibo ye otima won aye train won adwuma no nti BBC pe na emergency team na ba report nya ba ya no makọ ya kototo no manyina de wo se manifest it de wo se ringe hospital wo fa ambulance mra de ni nyina ya tutu ni nyina se de be ya se in case si a na che se ayeboko sa mra na so nti maye wo final safety tips for the day. Okay, you the American say un say de bi amehu say air driver fo amukọ filling station a bo so gina ho ya twara bo ho pa de san abo ho se mama ye nye call aso bo so tika no mu ye call yesi mama engine nsi so oh we dey me bu 50 Ghana pe me bu akọ na e fa ne say car engine na den esi so e betimi de o ha bebre e de abre nti ade ba ko amehu ana sisi aso
mobile phone ya yekuta ya ye eboa ye bebre na no soso no ebi mo so ya ye ama e de ohaw e de aba obi wo ha onama ne airport that is a headset is na sum na ni tishi ni phone so no de nam kwan ho ebetimi ama how e de aba car e bo so aban kura ho nyeden wonte enti anope ni American chiro bia ne se wo ye e fe ne se wo nam kwan ho na wo kwa make sure say we are very attentive we ben dwene de awokoye no ho wahwe kwan mu ni se ebia utwa kwan mu a wagya ho na sebe ka twam kura wonte ye bo so aban kura wonte se ne be ya we are all be attentive se ne be ya ye be yi akwanhia ayede eda mo ase no penso na momre eda senti ora Philip Thompson ene nana ando na yete won mo enka nti wante hwe kura no ukotofu oyo shenkani moto bibia ukotofu obi aduminje no enye ho so na akodi nkomo akese momi enhye no so ye ne sa ye nyina babo ye ho ba nam kwan ho so amrante ne maba wa aba na wo airport hye wasum work tete ekwan no ho na wo tie nyuma akese wa hwa woni bete na wa yare sabia ti momi enhye no so wante hwe kura ne ma miensa wedi fa bo ukotokum ebeboa wo mekwaba for France wo ho ye betwa so